yang ada, yang bengkak tu sebab apa. Okey, korang boleh nampak ini telur yang tak matang Jadi, apa tips yang korang perlukan? Kita nak bantu korang kualiti telur yang pertama. Jangan buat IUI dulu, jangan buat IVF, jangan makan ubat subur dulu. Korang rawat dulu telur, kualiti telur dalam 3 bulan. 3 bulan ni, bulan 9, 10, 11. Bulan 12 baru ambil ubat subur. 3 bulan ni makan dulu inositol, rawat dulu kualiti telur, cuba turunkan berat badan, weight loss dulu you all, rawat dulu sperma suami korang, bantu dulu balancekan hormon korang, teraturkan period you all dulu, baru korang boleh cuba pregnant. Kenapa? Sebab PCOS satu problem dia, senang naik berat badan, korang punya hormon tak stabil, period korang terganggu dan korang susah bertelur. Walaupun you all datang period setiap bulan, ramai orang tak bertelur. Sebab apa tak bertelur? Sebab PCOS, sebab hormon tak stabil. Jadi 3 bulan ni sebelum 2026, you all repair dulu kualiti telur dengan rawatan, boosterkan kesuburan dan juga suplemen. Yang kedua, lepas 3 bulan baru kita bagi rawatan untuk besarkan telur. Kalau you all ada PCOS, kita bagi metformin juga untuk bantu insulin resistant. Kalau ada sis, kena buang, operate lebih 5 cm. Jadi you all yang nak dapatkan rawatan dan promotion, korang boleh je walk in ke